Kajing yaki jongki nong hika school SSA. Kabala pelong hapa manan malki. Kalapoi syakasngi kabapra matagasngi. Kendi kade kajing yaki kabala pelong deka All Meghalaya SSA School Teachers Association. Nakamda mandawa nakasorkar kimat jingdawa bafe ki jongki kiba haduk mata kasarkar kam shamla panno orlong satya. Akan si kabapra pelong ya kajirang patba akabai layo ila kajingkran nakin ningalam juga seng man pensyai. Balai bagi apa syong hakati ke jaka hadu kini kasi ke bamata hapreng kini ke jiki namar ke jemam sngap ke jemam patio jaka sarkar ya ke jing deba ke bafe jongki. Till we achieve our demands from the state government? Yes. Okay. Then tomorrow also we are going to take a final decision, or tomorrow we will be taking our another more stronger steps of agitation against the failure of the state government to fulfill our demands. Since for the time being, since our demands are not meeting by the state government, so we will never stop, we will never discontinue, or we will not discontinue with our decision. So tomorrow we will take a final decision anyway. So today also I would like to request, even in vote languages, we will take a suggestion and your comments and your opinions from both sides, even from Garo Hills and from Khasi and the Janti Hills also. And sir, Wakil Presiden, kum nakaliang jungi pada hi perlok Khasi, di mana Khasi, Jantia. Nakaliang jungi nila kumbang pak masih selang hai group nakaliang jungi nga kumjun maskati. Nila request si baro ba ini apa irti lang syai nakaliang jungi ru kan debu jungi daw. Ba nila ba dia irti ang ni namar la syai kani kadi gasi ko pra ko bangi syong ang ni. Nila kumakalong man nakaliang sokar I kumba ka fetching. Nila syai don kam ban ya su ya kran penbaik la syai ha ka bede bat ka epat ka sinjam. Marang I nilong kumni I kumakalong kam petskap. Ini persang mensimpat deki wepat ki sinjam ki ba kampinge tingi niyo bani perkhat lang masyai akan ika manan ini penbaik masyai dong no ha ko ka ashteng bagi meeting ini dan karpat ipi baro kum bangila pa lem ko group persang man pa masih lem sa baro ki perlok ki jumpi ba ini berhenti lang ni ngingin kwa ba ke ba ki ba ngingi ong Pilong kupta, bagi ringkat kajing ai, abut kajing ai, jemut lang kajing pi. Namar ba, ni sotu ira kajing kajing pi mentau benai le, kasokar wat habangi bagi leki, wat ira tulok kapakasi pak mencuah kita tarik babiang ru, mentak lakam pak penslem. Dei namar ba le, kakwa ban telot ira ni kajing hi kajing. Naloro gitu ni bobisni ni, menta kwa sebenyon sang liang sokar. Tigiri bensim ira kanu senjam keba temai pada. Kembali tu pimentan nakaliang working president iru imdan nakaliang jingkoi jingkia ilok jungi don hiin istom idon jingkia kanrei berkat kampung kata kedor kemat jungi dalam ni shim yang tak kalikor ban chane te nisungu kini putlok jungi yang tidak baru dapat kamtam jangi mungkin noikai nana po khasiru ban hari boy hukum jo ngeni apa ni kejingkit kumbang apa ni sangat kulit lalu si perlok ban penting na bagi ni poin lang lasai nang bensim kanu senjam mat sagwai ru ka don ka jing pembenah ka bidai bat